ngimthole ubhuti azenza kanje ekamereni yethu Azizikomo kanje aziziblokola kakhona ukushiya khona lapho ekamereni yethu bekasenzana ubhuti siphe azenza kanje ngapha mina ngiqala ukubona ipipi ngolubhuti lona sengabona ntwa ntate kanti lona wasakhala ile nto sibhekana nayo baba ngitshele mawungekho emsebenzini abuthi siphiwe uright kelelong lilela thayo ngcheck uthi linganozwa akekho nje right like ngathi slow khona kunormal slow lena nokwenza ngabakudayisa ngoba ulinda ukuthi aphuze ubhiya kuqala bese iyaqala lento yakhe wena uyirepist wena ukuhlala 370 wangafuna umkhukhu nge-370 wangafuna umkhukhu nge-370 wangafuna umkhukhu for yini ekhala yini ekhala kukufuna yini hawula mama kashatwanga la ngithi baba bua ka maka o kila nkgamadi a di-period a etsang o bona so mamela motho mongwe ntho tshwantshetso so siphiwe nje tshwantsetse mkhukhu ka mona yes like ngibamba kanje la phambili like umuntu like ezinga-understand mangitshela usisi wami uthi usisi wami ungena wena asikhaleli anuka ini ibra yasisi wami bekaphethe ibra ayibo eyani ayibo eyinuka ngathi futhi mina uthe mangithi ngiyambuza wathi amanga yikho lento le mangithi ngiyamtraumatize esikoleni afika yenze kanjani awufunda kanjani ngoba ufunda ushone ngaba ngifili kayi yabona indaba kasiphiwe ngaphendle kwezinto eyodwa lento lena engizoyicela abantwana labazohlezi babheke kwama-social workers for in case if kungenzeka ukuthi usiphiwe afuna ukuba rape ngoba sazi ukuthi yophelela kuphi. Okay, second of all into engizoyicela kube ngicela ukuthi usiphiwe sizame ukuthi nathi sizozama ukuthi nimakhele umkhukhu la sengabona ntwa ntate kanti lona wasakhala